Ikarkarigatan dagiti mga manalon iti syudad tilawag tagmuran iti pagay iti laksid nga kulkurang supply iti danom. Kurang kanong aming titudo sot gapu nga water pump tindanom susaren tapno laing makapagtalon. Kas kini Manong Dennis del Prado iti Barangay Santa Maria ano sandan ti gumastos tamaperdi met iti bunobon no saan nga mairaep. Mahirap na sir at puro pump yung gamit namin. Magastos sa krudo, mahal pa naman. Pero napipilitan kami. Kasi masisira naman yung mga punlan namin, pananim, kung hindi kami gagamit ng pump. Idilaing rabi, nakapasar todo, ngem napipigsakan kumapay, tapon mabiyag dagiti imunang niraep nga pagay. Idol Dennis Alipio, Tatak, IFM.